Kabalen, kaya ba kayo kareng matalik at suporta at panalbening CLTV 36? Metong kayo kareng menenaya king pilot implementation ng digital test broadcast inyong Lunes, October 16. Kalupad na kayo kayaring dakal tamong kabalen na may kapag-scan o search na king CLTV 36 king karelang digital TV box o digital TV sets. Kaya makapanalbe CLTV, ngini, iniskan mo ayal ba yung malino ngini. Hanggang mapula akong mata, panalbayan ko na yung CLTV, uling makaning TV Plus. Mas masanting na ngayon yung manalbeking CLTV 36 kasi digital net tapos mas convenient siya pa compare ang traditional na albenta mong analog dati. Agpangking TV programming heading CLTV 36 sa Mark William Canlas, meging matagumpe ing mumunang aldo ng digital test broadcast ng istasyon. Kaya katamong digital test broadcast, megumpisa yung October 16 at meging yung successful ini. Masanting yung meging reception dahil kaya katamong viewers, uling ikit de, askan de, at kumbaga may receive yung masalese itang reception king karelang alualuang digital TV box ang pong digital TV sets. Muring sa Beniti, mas malino na yung ILB ng CLTV 36 karemyali ang lugal, kilob at kilwal ng Pampanga. Yung feedback ikwata mo masanting niya kasi from the cities, in San Fernando, Angeles, Sampoing Mabalacat, malino ding ikiting CLTV 36. Nung lumako ta naman kareng aliwang towns or municipalities like Inguagua, San Simon, Sasmuan, Santa Rita, even Apalit, Candaba, ikwade muring masalese ining transmission tamo. Partine ng digital migration ni CLTV 36 ng Merapat at digital test broadcast. Pamagsadyaya itiking full digital transmission ng istasyon. Buri ng sabyan, king digital TV na iti ILBN at alane king analog TV. Mumuna, in kaya katamong pa mag-migrate from analog to digital is bala mo mag-comply tamo king requirement na ning NTC or National Telecommunications Commission na dapat mag-digital ng Metro Manila ang po ing other parts nearby Metro Manila. So that's one. Pangadwa, maluwat na lang plano mo rin ng CLTV na mag-digital ya, bangkanita, ing reception, mas malino ya, mas masala, mas makule ya. Inga pa panalbenda rin kaya katamong viewers king CLTV 36. Nung atin kayong digital TV box o digital TV sets at aliko pa may kalipat kayong digital transmission, malyari yung tukyanding miyalo ang steps, aakit ka rin miyalo ang information drives at plugs ng istasyon. Para naman ka rin alang digital TV box o digital TV sets, malyari mo namang mag-subscribe ka rin cable partners ng CLTV 36. Ining kaya katamong digital TV test broadcast or digital test broadcast, umpisan tayong October 16 hanggang December 6. Buri ng sabyan, didinan talang time, rin kaya katamong talapanalber, rin kaya katamong viewers, bantang mag-migrate. Uling from analog to digital, baka ela pa masyadong aware makanano gagawan nito. Noon namang rin kaya katamong viewers, alala pang digital TV sets or digital TV box, they could subscribe naman kareng aliwaliwatang cable partners. Nanla rin Signal Channel 115, ining Air Cable Converge, ang poring alaw-alawang local cable partners king mabilog a Central Luzon. So, if ever man alala pang digital TV box or sets, pwede din gawan nito, mag-subscribe la pa ka rin kaya katamong cable channel, bang apanalbenda katamo. Malyari mo namang mouse ka rin CLTV 36 hotlines para king karagdagang detalye o nung bisa kayong manyad assistance. Kare nga luwa-luwa tamong promotions and plugs, talagang lalageta mo na ating landlines or hotlines na pwede dang ausan rin kaya katamong viewers just for them to give their feedback kaya katamo. So Rening hotlines sa Reni, na papalto tamo king screen at this moment, Reni, pwede dong ausan, nung atin ng problema, deyakit, mag-scan lalangakwa, mangutang laki katamo and we could answer their questions. Samantala, maganap ang full implementation ng digital transmission king December. Kasabering miyalo ang paka ang tabayanan at exciting ang kaganapan king Labod, Kapampangan. Na kayo pa itaw likabalen. Pagkipusan nyo na yung gewara rin may asawang Rolly at Josie Conrado. Makanyan mo naman Kim Gallegos at i-enjoy na ing mas malinaw pa manalbe king CLTV 36.
Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin.